Saya pendap senang ketemu persa. So pun kamu tangasi kapor yang step so terus kau. Dadap nang tu sesar kayang celor ha. Sa sipang lawan kaki beriu. Tok yaw, ang sasar mga kayin. Tahu kata ngan idam kain onga celor kendian. Dap dia hapsar sekejap. Dap dia hapsat sekejap. Dap sajan hapsat haptiu. Lucu asam tachu. Kihikay ayu school mana John? Mana school kaya penikay sipang jong ka solar system. Sisha? To batay nga sipang kata ka solar system? There are 8 planets in the universe. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Very good son. Tambah pi bakla. There are 9 planets. No, Papa. There are 8 planets. 9 kun? 8 planets, Papa. Hijum tabi na. Oh kumta. Di siya ipat uplo to ja. Apa upluto amdan so na mentahal solar system. Kamkap sa pa. Pita outdated palat. Kadai siya sa kaman. Yung uplo to kim kanchu. What kan? Kata lady na dus na marhajan rin. Balay kumta? Kata teklino John, ujon kam tabha. John, you're very smart. Sapit niya la siya yung dapilahe ang salong scientist. Papa ngam ko along na scientist. Ngaku along YouTuber ben pre kibri halanti. Hat. Banlong YouTuber kam day ko busok. Pa kasuk ha banong YouTuber nga suong. Please guys subscribe to my channel. Puni waita. Kemen ihang tu sakling persa tiar. Ni may mlalay, man kamiat nga kliang ngay ta. Pi saka wantray saka kling tiar imat tray persa hang tu kan. Ngarungos ngobyong kli ngam sonut penday Umlalay ta, ngampat hat-hatira. Pi ala dia saka wantray saka pendapat kau hayeng. Dalawan hayeng saka tray kam. Matray persa hang tu kan sai te bosyong hayeng. Thank you.